Mbo chate kana te pile ka bohe te tuletin kana te bohe nyanya ngone nye haji jumai be saida ngone nduo ya ka ba duo ka ngone nwumsi ka yabu wumso to aji yulumbo ni Ahmed Jumai ka mcharbe yulumbo ni saida aji Habiba mane Alhaji Ahmed Ndrama. Okay. Tarulula yala dibaida man yidan yala. Manine mbo Ahmed. So ka yidan Ahmed ka yuselma. No, mba yulambala. Okay. So bami do amala ateis be Alhaji Hamza yung dondong na kapa do amamba do aro yung mbala. Okay. Do hana yulambala ma. So den kunya shambala. Okay. Ka yaba wumsa. Ka wonna wumse. Yamali bo smala ni mani ka sma kuku. Okay. Kana anche bo smala de bo baba. Okay. Mami pa no do no kudu arma. Dende ne pala kamande na woni walgiya iza ko en la am halan wumse be ma hal kartana. Yeah. Imin to wumser ba chana ida ka pa ma tibe ka do ma tibi. No. To den anche ne bon wumse su dan sayi be fandai do wormni ban sha'an tahale kace do hanayil ma ka ko do ama kardanan kamba ma kane Okay. kamallari onir basane den nyaba ngum sma lo le de bayma Okay. Dona nyasam chaata bo habe perwe hajja juma be perwe saida o tabse shukuru ka karam yamali karam kan ko karam because school ma JSS school kan zane. Okay. Ama karam ndadi ka school ma fam karam ma fam kanda ma. Okay. So chaata kana te pile school ma shukur ma ya a pile ka yaka arazan ma. School ma ntila zayon kuku karbe. Okay. Ka chan JSS ma mi debupa da pe ma JSS kancha. Okay. Ni ma na kanzana. Apilla kuku. Kuku. School ma yule. Zion. Ka yini chang da pema JSS. Yini ma nin chang da pema JSS ma. Ya da pema JSS ma forma la kara zane. Be ara name. Ara right ya. Kala liblan on aso nda kashi kurmane bi wula. Nda pa makandi karfa. Okay. So kama nda stop le di mane. Kara stop le ni. Chate kana ta pa karma ya ale karma mi ya pulo ka karm ka ya a karm zane. Karma una ma mi pa un karm. De pa kan karm. De pa faidia kan karm. Ni mane kan na Qur'ani ka karm litafi shanga pa. Ma mi pa un karm una. Aku karm de chana maybe do yilin tiyan stoppa. Okay. Ka azan ni man kace ma mi karan dan ka karna daka aku ji sasha kama yeah sha aku nan da bela de sure de aratu na gal qur'ani okay mbon fanga chat tersi tuni den da nan tana qamlan ti yan bo sa haji jumai be parba saida anda yisarna ti yan bo sa wula bi ndanya like bi yargandanya bi mahle ngun bor parga bi ngun je yetwa ngun farshina wula bi ndanya ya malinda nyang bi yarga pam torna ya amidai nyama mbag mam bi yarga okay so madana mi burma baka denang ni wallahi bi ko bellerma mbag mam bi yarga oy amini talma bang na bi yarga ben okay aratula chat di anfane mborne atiege anna min kunnan biyarlam shele kakuto tamle dene nyedene nina min biyarlam shele kardayen dimaba to because tanda be fangman ma sarai mi kom kulbong shel da biela di mane okay so kom marai chenyer bo zoarle me ka de shele kamanti chanka daba be de no zora okay kan bayen zorle me Garage mama. Ka so mo boy sura va mo ni mana ba. Oh. Ko tama dance pam da man ka ya ka mi borvare. So in kam na nti ko ni tele range ma chan kama muno na ku tweta bane. Woni afaga bahma. Na manu ku twe ko manu do zan mama cha. Mba tam del nda ko yenchim na nda yuka
kama ngum mi kom do bo bed mani wanda la kan wow so bi yar mo na yamale de kan fa ni shale mbo an po lo shele wa kan borna te zang le tu ab mama yetu awuha kama bi yar gandanya and then to po le kama experience nda bala karata ay zan sa go zan te be ban wumde te jinwo sahango kanya bi yarse sa go den be yet zan kwam den ka zan te bakata tarse. Okay, manuku malay sa special den si beban na yisarra. Retuni awum dalan yitu a. Sometimes me kama manenda awum no ma yitu our bet. Like nutoku dojer shale. Ko benya. Kachenda po la bani yenchan la kulugu. So ngum sani na ku nungu ma kama po bani yenchan la kulugu ko tamacha. So sabi oto umdo lan yitu a ka zuru bet. Kabdiar ma ko bahay nahando so manu ko masas ko shab de tumene di kam ka zor daja okay ma mini kamande like ni salne bian ka de biam ka aso ne de ba pahla diarla de tu ka mini en nambe shango de ende en yalan ama biso be o ko mini perchel mo de be viala ama ka chan lutchi so manu ko masas ko shab de tu ne di kam wumdo o laniye to a ka dolo zasi ka cheka jirbu zugo. Sometimes te bi wala yira kamande ka yamala ka anwalne ayala la na bitu ko mi animani ka tika ni man batu tatla problems okay zaman ko mai sas ko shal mbala mbon fanga ajia na ma sas ko shal mbala ka o zantete te puhe pam ka pa ka te kanati interse tuni ajia cha te kanati an lehe danda nan ka abtu chang shukuru be ka ara kanati ara zal shukuru bo ara nan da nira chan school ma da dadi pala da konko kan chana maranya la unko harban zirgo okay ranan da labban zirgo da gule okay kan sisters za bu zara biala danne so da cha mi kan nan bize da mala tuma ma da jilan zo ya mami shukur DJ ne azan tuma pam marga dia so mi da kan song do because man ko nyu di po mbala okay na ala odala umsarlan sister so o pranganda nyu ko be usane dazo deratu debara pahen na haman school ma kama de tuma ma da girls because rana mi kutum tuma na yung 11 12 kana anti be dia ni mi in min la yan dang yisbo ka school bala yan jene dazo an di kaban sha fahma ndi yan zan la ba sa kama de tuma ma nyel ma dazo tuma ti anu to lanche ka biza aka shukurbe karamne okay mbo danan yasam pam chaata karate bwahe ajia amal yidana ka biya bebe mal yidana okay ka nama biani nama biani bihala mbo chaata kwae amene de te yidan ma yinkule mite dan pa yumala dem pagi kama 16 years. 16 years. Oui, là on peut mal. Oui, ah bien. Te shirku tiro tianma. Oh, 16 years. Wow. Aja chati dianfane tiango 16 years wula ka dara kana ka de yetinye taba wula ka dari kana. Mami ben yarni dalirma okay frankly man da ile ran yidan flen da je wonnan man mpon yala yedi yarganda zumbo kan da bakra so kana ka actin no okay da feel la kama wonna hande ne roma but ora ko na hande so ka yidan ti yina unturo pam la yo vorne bun do bon ko ti no zorla da un pam ngum vorno elo nye na bozora so banko yanda dalirma ashela ingida nan ti mbalama wow so timiti tabshel pulonyala de nomika brosu sasha mbatam de yala sakole ngono ko jimana action wow ko like onje manan makatom zamanan de gajia ko tuko yalma de shele no born ti chan no drafim na actors la andala ni mani gajia ne chairman man secretary so ne rutumanan chan oda zang no dwal ma yupam kambe chana de shani chang den na ma she den dal kan yidan yama wow so timirai chang
Kama pompo bumblan roheza ma ai chaw she be try nya. Like antu active bentu zanga non partial. So feze man no kuchang ma brapsi mama zali. Nebo varmane boy so libergo. Sorry, nen libergo ka boy ma lama. Okay. So ka libergo ka bamti su namuno nang ma ko kwang nang bo. So kan yi dan ya no no to na. Okay. So kayina the same Sarazak mba. Okay. Ko ya no to nang kayina. Ntin nang le karo ko non ven yalanga. Ko zan flo ma no to pa nyama. Kaman jama la hu. So man bara bu kwa la kaman ni muhadara ora ku yel ko mai ku yel ban la. Okay. Anya kana o mi stample den ku je shamba. Wow. So Allah mami. Dalir mambara. Wow. So in case ka aiba mi because then da boy Mr. Razak wondari ora yelden da kana sabo ora ri tom plegele kama na andari tele into details. Yeah. Mbo fara te paya chat kana tele happen yelte kama assisting years mbala ami Mr. Razak ni nyetawa mbo na te an amfani twengoma pasara wumde te jingo kana chimbo wumde te jingo cheka ku cheka ayato adahe te pasara ngo polo amal 16 years experience dite kana do yile polo mborne te suha ka zanzelan kom zante pasara ban wumde te jingo be apataba ban te kwala na banna be do yile ne banna ka do yile ka mwande ne be la baden ka zanteba bon tu ne bami poi kana inchi. Okay. Indigenous de charan because mami anto yele to ashanga. Karte charani salsalen. Okay. So unko yalla biel. Okay. Manu ko male advice lanzanti te baba irin ban yi sannan obe kamanti sai mashab na ku be kata ije ngo kana kada yeah da tumi na yin chidu yile kanun matured bela okay nda porpam ka chidu ilma so dara na mapa wow so manu ko mal advice manu to ku nyedini nang da amle ka da biam malma because nje metable den de pala kamanu madu arongo mandalan kan yidan wo yanga okay because ma mi dilim ya like ay nyara ben yar shanga den de tuna de shara na jinyala yang ma so ani nyar makar nyin na hango so la ma rai kunang ma like mbano used to mana na bian ndiji kamano zone ma ne yar so nyam yidan nan mashambe nyam ntwi nan mashambe so nan masham anyam madaka yin chante yal face anyam unu ku yar yala kalan lapchang antalam zene lozo ondi jenen pi den na deep because ne ntwere ne yala kan ne to kokwe I understand so manukum maliye to ashane yala so kam nyala de tune nyiriyan kuldu kan to mat 30 years okay de mala ni mane kan yer bir pa bi du ven yalanga amande da nang da amle tam shalma kamandi 24 bi 23 da balama okay so nda mal hankalo bedrana di bo golegaza so darana mapa now so halman diam betanam di ne dang na amle I see le tumeni ozugi pa kamal hankale ben yer shanga bian ongum le ko buto zang ndo ma anda sa kamal le ma da bian katu advisor ma bian wo ka bian ma sona mi ko do abia ko tin ko do ko lankane yeah so nyerba famila dabbe ya karanya la blamban kane nuto baba jilbe ndirba hankal fila shanga be ko zando yeto an yare o zone ma anya ka bugu yelo ai de le be banu mantonya nyirba pamji dabbe ya karanya la karden nyalo na borlo yidan ma zo man ko mal advice shambandi jenen pedi wow la advice mami dagba mi en ko kalangum de jabo kum sa hankal pam nyala dembe de pune especially zanti te lamba bangumde lala jingo ma karmal bukata na te zan aje yeto ama mpahe te biago pune karna to son dagwan 102.5 megahertz en sol program kana kulbasa table on wumde ma yanti ga maka dama ti nyala bambe live on Facebook pa man ka tena Facebook te dwal jima a tena Facebook din nyala dagban 102.5 FM
Dagbon 102.5 FM. Dagbon 102.5 FM. Pa man ka tena te dual jima. I like video ma ka drop a comment ninya share ka share ka solo pam to di jima amfane ka ti tersitune. Asia chati kana tele ayelte ne tenje sa share ngo biha na na yi kuno na biha na nyala bam biene. Temia beten zan share banga dene nye piargo. Chati su ka bohay abehi ngoma bam biene ngoma ne na yel ne shabna pahama. Di nanka baso kore te to no o dwala na pombo ama anto sole den nanka baso to borno o akta ni choko actbet shelo karma pam kamo chansku ven yalanga okay kachi nejion believe me kama didin yala an la school ven yalanga kan zashi de bon okay be pren la school ma di kan pamma de chami mbuto charlo shama okay abang ebu ama school ma ne biane anto actor dagbal ma anto la acteur ben sha kamza amba so mbiso no ko borle no to chekuna okay chati before ka tersetu no kana antipie ya shelton zamia denye acting ma mbono te kana tele abielem pu no bo amin no ka tenshi sa shela ay ko jia te tiele ka ku yele kama penguna bielem da ku cheka no ngoma bo amin nang lala bayara pam kamani ana to pi de baytete ne rupon ku yar shamma kamani doyil ma side okay like dang doyil kundama ajamala sahama ka binda la nyawo ne ya shelwa bilam dira nyama because okay ma to te wumda bukara no bondana doyil ma side be mamang ma apila doyil ma side ma den kan de fon summarize tama okay ban yar shanga da nan ya karnyala kaman kutu tamle okay but mami den nan fo hanzo ma okay I understand and yomo malaban shayen dila fila shaka ba change lan ta I understand don waro ku panim polo de panim polo chati chang amamang yeto ango pudi okay ai tende na tate topic ma kalan lamna o tende ta kalan lamna mo fa da nan jasam dagon 102.5 FM aje chati kanati nlehe tenzan shel mia nyala piergo nyala acting cha nko bohe arpun to telejo to amara to non ka ni sim shel na ber pun ka rabatu nele mun ka adulti acting pune ka soden ka adulti ka wula karakana ka so dati ti acting har ka ti pierdan ne yamanle mami ne do sute acting nyala sakole to bet manda fun nyala ngum borla la banyara hatin da chan karma mitraye no molidi wato ptir nirba ka ba actor ba to ptir ma pam irin nambo aside ma kanto nang de levin yala so ndi bi si chante tu acting ne domaine pom voir le zo nda ko jimi kasa ko lo matam dina me muno yin si da ba wana taba okay mami fonde taw ma ten tala la forma muno za ho baranya la san fong man so jimi ko tam dina te vol ma kan nchampo ya no de voir mane ba la ban ma okay nang ba nang dale so mi da mi mara tulpa okay ayo shilu yalla mada yere nyilu sami donc ngona man de pom boire la mi on ko yalla mamma ba sama tele okay rezo sa ko le nyen je ma fi accent de pala man ko isi chante pe ngona da yalla mami anto malban shaka mai betra chamte nan la karnya sonti yalla de tunete nan wo ka mai nan kana nan rezo ngona nyen je ma fi charguma okay so den da nan ka a pierguma pune wula kan mamma ara ta'dile sonda kana titu convince azan a pierpu wula anda pierna wula ka ara ta'dile ara malni muhazan tele be ara na kan muhazan tele and da cherena na nda mala problem shele yeto a like ndi je to apam mami
yeto an bisha ma de malango mile onko yago ndol ka bang no mi yeto nda diji yeto apam so idan ma no kunya madan mvoma ngonon ko nang ni mo han ko nang halle ka ntena bangle duntu nan bangle sham ama won jima pinya la sakolo ben yidan ma min che kara nang nyavale okay Aja te pok malango anda chi acting ma puni saha shale yal gola ra bier ni rira bian denda nyedni ma mi tumani ku beshama kamande yin kula ambe tumani ka nyimvo shop biani bapom diala den na ka chana okay kaptinye ka anguru chana ma mi ner kunan so biani o ka hasada okay so mi biani o nya bon ku yara zala ma de nyu la problem okay anya yeto abebe hian bian me dozo yeto abeden da bian pa bet ka le ko yibe ya ma mi den nan kan yidan bian no man da nya opportunity shalam balama okay yidan ne bian ma so anan ma yeto abe ba ka ku sa afi ma mangoni ya ngunne to zang banan okay ko zona mama mang ni ne dada notch tabundo zambo dada shan bazai dai wisar mami bam mi so kam da mi la be yala bi da na jin zang banan film ka nyerbo bo voir le be kam ba play le dentu never like don't like ma bon voir la shan so dada cha mi sachal kan vulma karab zen ka ba fidra taban ma ne be sham nyami ai actor ka ba miya ka ba twar film shanga din yeza amangani ka viala de netoti hankal de charan ka bil ma chanda okay ka che mashab ku biani o ku hitia 3 years be 2 years atenya de ntum so bila milul ma yala ama tenjon alhamdulillah because bil ma na biani okay deno nyasum aja te tersum tuni an pe acting puni ti ko nyi tule sini shele agbara ko yina dzane sini de nda bala ngbanu ko yina dze an pe tule sini shele puni tamla de ma won sini nda nyele afata okay until dalir pa okay dalir pa on da zang mang mal sa ko len da nyi yidan dan kambal balma so the title bala dalir pa okay le saha aranya la main character be supporting la sabu main character all right so la particular sini ngoma ananto ti the dialogue shele the scene the dialogue kana to ti wula scene Daniel ka wula ka dialogue mara chana de rana me ka nirwa mala be kan le mal balayenga okay so ka borsa ko ko nirwa mika kan nirma lehre on kamazo ka jamman ko mizani man ko barasu den da kunye shambala ma so the scene the dialogue kana to ti scene nin to ti scene shalinyala the yuya Tiama ngwa ten jample kale bo 1 million pala bo waso ara de jasam pam da gwan 102.5 FM temina si juma po hanna yuru taba te dungo puni tinyala bambe live on Facebook agwa pama ka tiana te dwelti on Facebook ma chanzan pour son zanti nir kamza hangun drop comment Facebook ma zo Facebook ma cha nkanati nyenya ban drope be comment Mohamed nyala ngon drop comment Facebook Selfu Samata nyala ngon drop Prince Shaibu Dana nyala ngon drop comment Exhibit Razgantu nyala ngon drop comment Alasan Abdul Karim nyala ngon drop Kofi Alasan nyala ngon drop Bazo Fire drop ya Muhammad Zakaria Soyin drop ya Kader Latifa nyala ngon drop ya Abdurrahman Abdam drop ya Isa nyala ngon drop agba kukpa manka atiana titi ayisene karam yizasa comments ma katina ichapse ashia chati labna ta tu'it dal zamama pompo te ban tout le sini shele ankule inchi te pa wan te kanata lehe sini shel den yahana den nya sini dane ka ku ban kaman pompo pa hitama Saida the title and aba okay ngo sini ndabala yidan dan ndanya
Ajalan yu aidan we. Hanyo kula mbulo yulo ba yidana. No, mbulo ya misala sabane ngong. Okay. Bento ya nuso ba yu. So daba. Yidana. Then nambara. All right, so Mr. Razak sinin Daniel Saida the we are Wulan Daniel the store ma. Aja gbablanti. Nditide. Okay. The store ma Daniel mi. Kamande like kamande bedo yilongo ka sorry kamande tuzodo nya ka the lamba chikachete. Okay. So Ablanti. Bandwete on Facebook so yete Lala store ma the Saida store ma anan tutile the yumuna za yule ba the yuma so I do to Facebook kanan tutile la particular store ma antu titna anyo asia sinishia the heater chaka na kana mami yala manu zuma the namuka te baba kubjan farana manyeti. Okay. So ka like nyerne yitum do tuma kati chang wala ke bo na ma pension. Okay. Ka ba yo so kati te family man do so bien ko po sete bangla ka bo nyerba bozo ka bo ka falla arma so bon falla arma ka blan tom dum tamam man ngidan ma nyen to do denne. Okay. Ka bo dum tamam manozo on nandeti ba mi like out balan carte gi fali yilmani te mino kulan chante tishel pulu o pa ama lala te bacha mo pa mo yendol manani manan te sa anti yel neton ku teyil shal kam nyerba cherme so ton ku chante table so bien carte me. Okay. Ton ku chante table so kam bien carte me lala ndani store kamande soni zoni ya yinga ka dola yisam Lola kama icheka dola like synopsis kantima so didn't I sham aja abweltla yul kete na ba chan shukuru we synopsis kete na ba chan shukuru no ni yamba chang maya ma ban sha aka borme ayam buhan le bang sumuna ka buhan le vinya. Okay. Because need to read this a fresh version and read that fine ka to speak English. Okay. And I be no born in chang shukur ma sham ba chang la. Okay. Mo fanga dana nyasam pam lala sini ngoma puni den ka story ngona vango chatnya to ti de puni scene a favorite scene lala sini ma puni yala scene dene favorite scene yala buku kar tame kanti chang family member ma su bayanga. Okay. Ka ba plan ba ka poise benjero ba mani mani so ka ba katama de mirache kala tachir makanto korma like mfada dangla chiba kaman nyala 8 months coach. Okay. So like mother I to asarban yar shanga den nangda so mania actin zang de la me nang mood mani. Okay. So ni mani ben poise benjero ma ka de la mashradi o tsirme ka be ni bepon yal ne chera yan kuba me dozo manan poise benjero ma ka katama so ben katama ne dira tuma la sinma ambatam dere yala nda ko yani nda ko ko mahalaga batana ba ma jil kayeto na karabu ma sini puni karabu ma de wow so lala sinma de na ngala kama yamangle nyale nzang tuma nda ko le me kar shirku nyala yamangle. Wow. So mbatam de lala sinma yala. Wow. All right, then Jasam, Daban 102.5. Aja Tatersum Tuni. Te kamna tillehe lala ya'alma ka puntu juma. Sinin mpune titu nyara ka zu kuhugo pam. Wula ka tu nang dele ayelti ayan nang ati labi yar shanga. Ba de konko saya na ku kahma nimbe wakanin tam karma bula kwambana de konko sa'la la wula ka tu nang de za. Mami ai sinaka kanye ben yar shanga mbatala kaman so kam no accent ni sham mani sina la imbe nye jago easy so mani acte ka kutie za agang yala nyar maka mood ma change wow ar nyani start to ama on force maka yal mana ni na yeah so la nyama shela control ila manga wow abanga yabo so kam mala
kama ni won ti har sham ka actor so maybe we actor bu por le nim mo hay limi tumi ka ya actor ka ko por le ya nim mo hambala kama di nyala yidani nya sinni kar nyala kama son kana to le ti ka yam vuma be song ba jirpa ma do tum nen chang ti gib jaran shal den nam yim fon nang ma anya de shriyan pa o mama kama nim wala nya kan nya nyin tamma ti am bossa type of actor bonya mjala design lo amazan to act bet so anto non comedy den kan de yel okay bet okay comedy ma ngona de nyande ma because ne nang la larme ko to nang de ngona ambetsala di nyala kama director ma kama director fresh ngunu to director ma kamballa nyala nyovo so njene so yen director ma kan no mistake ko bo correct ma so bi an ko yen director on pour mi kamali vulma anku gabga nyen shina mi ka chana kala la min je direct do kutumi nan mistake ma ka nan ban kat kay no bor shambon la min yen direct ma no di nyala believe na de nyala nyen direct ma la comedy ma no to na amane je on di kaya don on pulo so te pa kama versatile actor nya ya kam anto play but ya na yim la ya amazanya mamma favorite ya dane kama role bo ka ko nza tamsini ne kan mamma ka feel yes ne bor shela bon manu to feel shela nya la love ben yara kama feel ben yara yi kan feel acting ne ka to play yara kama mamma believer nan to nan de so anya mamma ne yera films na de man sabra matam de yurlam side den kan to play yara ne like nam vo de bay ma kan to nang da de sa yurlam bon ne nam bo am bon de nam ka atu nang da ne boarne te walgle shamma bon kama so sini puni bit zanga mi so pe taba ne wuhun yurlam ne bit yela nang ma nam bo akoma la ya adbe ma den ka en tompige ko mo ga bara ajala mbor ko ya ami pa yale mami pa yale so anto nya kan ba yai matmal manama kan lejo man ne to play man to la play pasar ba understand so bento sang mazalma sai kayidan tibe kan bi ma ko ma bala I understand. Ma so mi bien bento zon uzalla ko to nan le no zo kan de yala yere ya adbai ma into actor de zabe de bai ma kan to no de pam kam mam believer nan de living yala tem palo so anto zo e pam kanir kami piana kanya actor be yilina kan to tester ba to ba nyuna njenen testa ka te jima sa ato ko za sa yi so to ko yi ajena to ko za sa yi ka jima sam mbo fanga ti yulma acting puni chata karate polongo ti ka ta ko de haji jumai acting puni siabe acting industry ngo puni ka ku borna min batla am sirine industry no dan to padlam bihago ho be amino bihago zo maybe on actor sham aku borna amino to be sini puni shabjane baminya me kamandi like so bien oyen zang store ma abi like film man ko no hatina bi on yela store ma may ne no film imala synopsis ni nyeshale ka bana breakle so ona min ku yara story kan mamman feel store ma ka ba zasini imala an ku jiyama ka so mi bien ko ku yela hatina ka hal jibla hankal ku tudi so manamin lehre film share ka ko lehre kamandi ben zang manan nang de kay ma ban kuchi ma film shanga kurla wiawo ka kuchi so film ne ka be ai o bayi pang do ma pam nyemon talent actor sha so lala nirma na yama lo ban vor man ku sana amin chesini shel puna de nyaga ka ayuel tiam de rabatunen chesini mo puni mbembo hayesini de abo ma ban tabla wil bet no to tie mo wanda so ngon sini
kan wana ne banyu okay ka dagba nyu mi pan wana ne o mi da pala te pamba ma me benyen yidana ma ko to yal ma kan za okay halan da mala fu kan mar le ban de da nda ba fil store ma bet din yelo zan la nang banu na ma okay kan ba yur kan nang le so nda ba nang le ven yala amana ba bol de la mayule o padagban ho no bolo ba ko bon tam ve bon babo no ne Zimbabwe be wula ka brabu Zimbabwe okay wanda zan announce wow ka ba feel nda ba feel store man okay ka aside na nyama man feel be nyama man ba feel ami to sini shelle ka yi samban polo ka so nya ke nya sini ya ka zare da ba kyang be ngwanu ami nyala mami yawo ne be shamma halde nyala o yenzo armanu yala ko yenzo la nyango ko to yala okay ka ce sona jin yal mala okay to na kan nan da mistakes be kan na minna ka dilambe yalma ka ce sona jin yalma aje film ya be ko man gahande me piar film sin nje nen te shal ne karanu to sama be kar ko vulma okay apun yalti shukuru da takka hay na dia shi an bon ta karata zan la piha actin wo puni actin ma puni shukuru takka min dia no da tana yanzu ma zo da takka jinda ba jin bora maybe kabra bora na ma silmi sile film be sini shekar ya shukuru kalan sa zo har no ko jan mini ngmar la film shala mini nyong polo na ma okay la ni yare shukuru ma kamande ben sang story tama kay non ko rehazim la kay yal english ko yala perfect okay be man leer mi ya man de bisa asaka ba mil garla la okay an ku sabbane antama kay non bo han la kay yal yen yal okay bet inde bisa asaka nyala kar garla kaman dagman man mal de control shamma okay silma ne di jile deep ma kar yala ba mil pamma ni axele ndi be zang le diam de kaman dagman okay so la zo kan yere mo sermam ne bo chang shofur pamma okay ama ku sabe man director jiam okay tena mala to movie channel to ma english ne I see o ya ku customer zo sha ku bribe mama la o ya bribe mama azia de gba ma nyela customer so den ina kayan band de yele to shelma den abu manguna okay okay dona nyasam pam dagban 102.5 megahertz ka na kule basetable ngumna ma chata kana te boy azia te yi pier ngoma nu zambai ban yar shanga bien ka nangdale maybe ka taba mi kan nangdale tu shanga be amal tu shel dabam ka taba mi de yala be amal talent shele maybe amin boham ban ya kaza nango no man najin boham ban sha'aw okay manuku yisna den kan da pon yala mama nyala wannan da dagule okay banjir go dagule so den kan ku be okay nati yini mani kan di pe irim ne ma ko haba man ban yara okay nuku yisna kan ba ben ndamal la banwo hairdressing kan so dabi omi mama fanyu okay ko da ne raba fiala okay so kaman la yin so kacha okay kace din kan so dabi nan va okay so din ku padina nala onda ku zangman nan da go shal ma nala nan dan business be shama oui business be himba asia alright I na na business be shel business bonyere mami antama yulma to valma kwachuru o kwachuru yes okay because bayara pam kan kwahran store mani nkar lifi na ma hijab sun kwahra bajarma okay dabban ne ma kaman shadda na ma kwahra da za bayara pam bis store mani sha ku kanatinya okay afresh bi answer design tamana kwahra kai tinyuru joche malala ko tinyuru jala mo vaga dagban 102.5 megahertz ka gba setable wo chat kana te bo hakpa ma puni ayir pa acta bokare nanda business kan do ko nanda okay like on so ku biala business
mami so kam malla man ko ami man na min jar ka do yang bawe so no ko pa actor business kan de nda okay Dinyanga anya ne bosongol lan nang the production right a production house yule Nani production so far ato produce sini nan pagala oui onko to kala de garcia okay gar 20 wow alright so te kwa me am produce sini shanga zasa ti yala na yihme sini za ganga dan ku ga so ven yala nga sini dan ka yihe to yamale mpini okay dan ga so ven yala mbon fanga dan nyanga ti ya yihma sini nan puni sini shel puna mi jar pam sini dan yambala sini shel dan yihe la arna gar asini dam za ni yalla no major la abno la sayo no like kaman so mami face ma tunda ai nan da ma okay man film ne yan nan ban kan nan la standards anan la ma akuto yela na karbanda okay so man to yel ni na won yuma because in film shall niti yena karbada yela de yela so dene okay ko zan tamanen yem na man mamang na jin 7 story benche ka sub story tama kan nan la ka da ban nan tama okay those on films ma zasa de zayi lartama ama Yasmin dal wadan Yasmin ma okay dan datama problems nyinda bo problems ta mang bi tizamika su'amin bu'um bil la'anda ka borna zamba gam taba de mi dra song ma de ndam nye mami dem ba jigi de be ma okay dra bi ma ba nyir ba da song ma wow so de wono kama yawon wona de mala yira banna bidi ku tab song shela ba wuma ne problem mala okay de mi dra ba tulala naam de ko tuma ko jion kama nan mala financial na yena kan ko zang ne dila arma sham kanan to ku tuma da hafu mina to na la aja la ma break rom ko no fora phone ma ba wumda abo ne shama bet mi diar okay now zo kache ka bombe katre yan nan da wow ama de anto ko je de akam na zang na banzabra nan nyam film na bazabra ka shab sonda hankal ko to de okay kache le la film shane na ko yin na onna je nin chare yi tambi ko sabu bo tenti na ko bahle ni mane okay anto bo no ayen yel shel mai di connected to tin yel shel ngwa anto zang le tihana katna padi like in yar la film shell kan na bon yi na man to wono no okay 30 face halman ye karvel gar Yasmin ninya trailer ma ngbon pabguma so like nina bor song sa mamba nyar hal nyu fo yunu sanam banya so kala be me karzima so deni nyala bo wumme nwon paga be pro kama Yasmin ranyi nwon de fanye shaka tab song ma de mira botula okay fali mami viel pam wow. so di pala tab song de kutuna okay en wi anere nang budal ma na da bian nya man kuto kane sien ku bien kan ta Yasmin pendra Yasmin ba vela all right matin nang da ma da tumuna nang ban den vela atin lab nang ka nang dengar same person mean director same person producer Yasmin ma director fatawa na nang okay ben nima okay director fresh okay so den da kan bor ni nya ben yirbai ma won letu non do ko director of films okay understand problem ka problem director mo nyo da na ku yelma the science jenen yar yaay afresh bansma biusen just that double kunyu problem na kunye shel mbala ara de nya sampam dagban 102.5 FM te kam na telehela la bruha hama to kutobo shihele Yasmin pune Salman mina borma ham tranye ka maltaba kar nyala nyenen lamba nan sini pune kala la problem ma ti kana aside of the story wula ka mile den da nan sham ka bata zabra ma
de kuto de retumika ada nyer ben ma ade nyela den da statisha short video man to nya den statisha to ku nyela yino ne bamoto ka tahar kala ka yino mi ze o kurta bu araka ba tahar dan ma ba bon da guru ba ma a fresh nim da guru ba ma okay mami nyimvo shabam pumba to asra kama den jan kam na ba to asra ka ta la an lo shepdu han la shaye ne nyin kan lama okay den da ku to ba ma okay kama wobuno pumba nyar tab ni katabi location kara ne Salman yan director aborma min yalam brada okay ka accent punu kan minyo family ko balama okay so maybe Vico da zoma ka chefel ma orana ko sadama okay o mama ne ra yelo liko o sound shaman mda ban kama de yam burso manu charan na okay so mada da kun ma mutina last day ma ka yala ma da isama okay because Salman chang to pi drink na ndezang to ko vo ka ne renwala da ka to da tol so den da ko ni shambala ndi je den charlie ya because there are big guns up so den nyanga wula kara handle la situation ma nyunkura na fana man da ce den halka da tana na ma halin zo da ban na ba der tuna to le betan ku to because jenebalan bin ma antalan gwaharta ba Yasmin bin to ai man zalma bi ant mal arkatu to le dinya la so yimna no sponsor le shanya store man na sai ka fresh tenant office to di check tana tim solo ambe songa di check so okay there's no someone man chente ya da ka man dem buma Yasmin shanya pompon lenye de store ma wow o cinema mi ba to an dagban nam biaram pa dan da tune so mo shi ni asma ta presente le bet den nan shama ma ku chala me o aja ku to chala abang na nyi su ku sponsor ma hali ka camera shatin da yusun mal ma ka tre yan zang ma okay ne yusu camera shan ma ga ne mu ma dan ka tre yan yusun mal kar ne vin ya kan to chan international okay because the ban yara ma da ban ni ama de borne to kul arano be l'arma ne kan man ci kat yusu la camera bebe okay so an ku kanat le ni ma kalite films ma za im bang manati ti terla ta man fitina ma okay mbo te kamnati before ka te kana ni ma puni len zan ma yina pang biela la kan ko ndi ngabra chen katiti na a jambo na te kanati yule abiago puni ara mali kuna taban shabon de nyele nan taban shab nya mama biago puni nan tale ara ma kuna change ben like a yihe ben shabi hago puni bokare yihe abba songa che solo de mi zamal la anda bala di bagal so la katiya mbalbo shedun kata ku yala ajia ne taban shab okay mam jaho fur manero kuma yikon ta ashar nya la fara mala la pole malma okay understand ma yongo te par la ben sha kamande anjon ka ku yu store hal kar babar pam ka ko pal to yongo no bandi yambu na mala la Allah na nshi yala anye tamal dama no ko jema te zaban store palma astaghfirullah azim ban mal are 100 pour pas 10 okay en file store zalma okay bet amal adalci tamalunguna ba mala ba shani denu kuma adalci ben traman ne maka kwara ka tarba okay be yongo te pola ben sha kaban ne ben store no me be ngwa po ma chance zallo shele ne ba o kan ko ba tan ko le rara te bosu yes alhamdulillah te paaya bet manir kuma la arfara kaman den tai ar mal yiko fara manir mal yiko because takabjan pa okay mbo te kamna te yule aje abia hopuni amin twe ganyina ne yelbonda paga mani isna na jinchi yel tiene jimpaga kar kunyela nguna shina wonu ku fama bae la yel jimpaga okay
Asia. Serious, shall not jump. La. Dona nyasam te kamna telehe ntahadi anyala ne boso ngun pang pam movie industry ngoma puni, and then you are one of the few women bang yina ante dara te dabma ki pang pa sasitaba ka shele izano ku nasham nzan industry ma nchanzo sa apu yelta production am produce movie shanga de kuto kale but I to apuna ku yele 1 2 abu la sini shele yule denye nima wake up nta la particular cinema trailer kanya mba yule wula nyela la cinema yeto nima den yeto na di kutuya. Okay. There to me karnyala manan director ma ki ejile. Okay. Because director ma mamang tama store ma denguna de pam mamang store kama Yasmin Ranyan store ma. Okay. So ni yaldi yeto anutu majere. Okay. But man le ko miminere nyala movie fialle. Because onda ku yelle tema. Ami manda pagi daba igbabi ka fanyi leta ma. Wow. Dara ko malla hankali na ban sha akam karni abon ku yelle ta ay ban na film man na balama. No zo ni interne shelan director ma. Okay. Donc a dit chanto na tin invite to chana conversation ma puni kata tole inchan to ne bielfu dagban 102.5 megahertz ka anakulu gbul september wum de ma aja te kama tele amin go ngon te jene lo shel dabam no ajin gon yisamba na bala Togo ma lala ngona ti chanu soya mamban yara irin Dubai Nigeria na nto gwarla. Okay, so lala gwarma ma puni experience den ka minya like ye to aboka minya kalle kaman o ngulongo darab je Ghana dana sonte be a ngodi bi Ghana den ti hata yo be te ko parle tamal ba di bi tamale be di bi Ghana den ti hata yo be de malti be de ira den sonte be den ti hata yo mami an gon chantang na kabe vugi adi ba bandi de ban yara pam tpa mami ni ku chang ma a chang la dareta ban yara da so ni ku chang ala barka wona kan ko be okay kale kama yama la kama fu yelma like la bunti ne ramra like mbar den de be kama Ghana ngo be bango de na so kama ni de ma Dubai ma yala be ni pam wa an chan Dubai ko yin bang kama de aljanna bene na ala bu gom den wona nda gwa de man da chan ba shopping mall. Okay, so Dubai ma be yan la je sabban ya har biyan pa ajiya yaltin na bo am ara an chan ni ma bo amin kunya ka lehla halantin lehla kuwa kumza ko shalam be bo mall mani. Okay, then like bo nang lemi ka de warwa kom be mer la gila ka kom ma war joli gila ma ni chansha. Wow. Kamane be you kumbe ben ka so warwa ka la kom ma. Wow. So den wara the malatam sha den yon want zane den zan la time be until time 15 minutes be 10 minutes de be langwa. Okay. She la time ma pa ka lan start ka je bo chante zana lehle. So am pag ka the one nagi ka be la partma na she ana zan hal 10 minutes be 15 minutes ma. Parlampa. De lan start. An ku zan kom ma gba. An salan nawne. Wow. Aku to ya na legenda kane. So Dubai den konko na kunyala wazu tetal. Okay. No to tini salaka anu to bang ne allegenda kutu kane because dunia o mabin sha ana kane ama an cheni ma ne an yi yapa. Wow. So do konko hal ma no ko yelsu. Ma no ko yelsu Dubai yeto ama be yero man ne ma dab side wood ko mo konko yeto akama yero. Commission ko en warwa. Wow. Saya. Dona nyasam dagban 102.5 megahertz ka anakule gbese table onwum de ma temene haji juma impoha yure tar zo dabselengo ka tenakul dire oda amfana aje chate kana te yule movie industry ma puni ato di amfani ka idi dene nyedene
industry manuko yeshale nyama kama dene nyama kama njia. Okay. Because so da ba mima. Ma mimi dene ntama yule. Okay. Wilma ntama la opportunity halkan to kwahre ni shanga kwa haru. I understand ya. So mankuto yal ni mambadi acting da fan. Okay. Ndi akanadira. Okay. Adia Canada. Okay. Because naba yidenne. Okay. Kana nandom production na ben yarsha. Okay. So man di me Canada. Mbala. Okay. So perception samban ne tunto zuka ti yarsha mnyama kamane. Biponse bambe acting ma puni nevo ywe nyaba. Hale sometimes beto classifier na chimagba ndi pahe bam nevo shabambe be actors ma nevo ywe nyaba. Den non yaka alupa ka be acting na zon yung balankul bala na hale na zon te manam na te banam be samba na kawumda ayan zan ya to azan tba karnya acting ya to adan ka yelba ya male mami tumano ko bjane halke nyenyere be tedi iza kuto non perfect. Okay. To ko pa makamandi panel do arbe ho anko do abe ma pam digal matin de la den avant. Okay. Duzo beter yake nuto gap 1000 kayem jen ke za ko yenye yim chena duzo ben yarni nyimfo yualam berne am be chehle ka chehle. Okay. Kache de benang pampulu de minuto beshal pulu maybe den tonen kan ya dem benang pampulu ma nyami ne da ntwabna yim yidan manara nyama. Okay. Ma ba mi zami taba so den to be pampulu duzo man sani nyimfo yualan karane. Okay. Abang ne songa le Ngaya. Yetu makuto bzani Kanevo ywe karane. In kula ambe tumani iza kuto non perfect. Ha te kula ambe te jingal wono ngba ma nevo ywe palden. So duzo kabe yarma ma shela ba ku yara sona mim ku yara ato ku nyaka suye ni bzela dene nan la artaba. Kaman lera ka pa anu donu to be shaplo ka bala taba. Ka actin kunko. Pa man da bana kula an sharpulu. Shela la tab jan bed bin le ko le chang shama da pa ban yare to asharma because te banir ma te malan nim kura denne. Ka ba sa sabte ka tab jan ma. So na min be nyimvo yuala Michelle ne ka tena actin ne. Now zo ye to aka be yen yul hal ko ti gidenne. Abang ya bu. Okay. So maybe banko yarra ba yu en ngwana ne be shama hasada zo teme. Bento pressure so ba ka so borno like no samo yul ka ku yel karni lo benya ho mbe ya yin fo yul on kuto karanne. Okay. Ama adishanga bzani be ejreter la ma ba ula kay yalla ma bala to hala kwam ba to hala ma kwam ma. Okay. So dun kunye shambala mbo fanga dana nyasam from dagban 102.5 megahertz. Aja ti yulma soy bora o sini puni ato charger ka piera be zon parma ka angmara charger ka piera. Okay. Malaka abahama amam de benzan ya aja ma de mizambara abahama a charger ka piera kama alazo de borla de ma ften actor ma de palatri actor ma ho main bien me kananchi kamane so be onto ko yim na 2 scenes 3 scenes so ayen zangman yan vo ha mini yan play patch den galsi mara la are yam dela ko de me nyaado ko nya de bayi de batta de banna de mamalla de charge ni nesha. Okay. So ta ko ala kamandi nye scene ganga ala ka anji. It depends movement. Da mamba mi wahala shani en. Aja ko ha dodger lan question. Mbo dodger le mamia in the films maya de mala wahala garta shelbian no ko jia shamola ka enjia. Okay. Ka shelbian karnya la gubu aban ya bo gubu ye to aso gubu men ne jia shamara pai. Okay. So the depend la ben yanzanga non patch shel ma dinya la kirkire yem bela de nyem mi an charge basha. Okay.
Dana Nyasam, Dagban 102.5 megahertz. Hadia Jumai. Hadia Jumai. Yes. Pompon, tempa pana l'ochel mama. Ntaha temala boise pia. Kala boise pima. Yam zangla ben yahra ma'as taba. Damba waste of time to ko en changma toy. Yan zangla ben yahra ma'as taba. Ka atom pi de pun zain kan lan nta next one ka pi de pun zain kan ta next one ka pi de pun zain kama ko tom city cha onga be afresh ka pigi zain kan lan terse next question aje gbaya kara shil biya deme ka ambami be nkoto ansi cha ndang yala the rule ni shel mbala aja shil biya teacher aja Fancy gada me makasio. Boleh namba. But aja an san la today. No, an washa ma boleh namba. To ne nye yala me ya nearby ma yi boy. Am boar puna so be you look at what they do. Ne bo han fancy gada me makasio but to me ka bazanya la yili ne ba. So mbor na compare ba yila ma puni ngon ka entam yihe. You understand? Inte boy shall come near actors. The sa acting ma puna kan yelma. Data na pagbaya. Alright, so fancy gada be makasio. Ahmerada be Abu Sadiq. Ahmerada be Haji Jumai. Haji Jumai be Shakira. Abormah be Salman. Dubai be Makkah. Misaibu be Agbush. Minister be Zumbu. Bazaar. Minister be Zumbu. Bazaar. De Kotonya Bazaar. Minister be Zumbu. Oi. Zumbu. Sakuru be Satulga. Sakuru. Tarika be Sunna. Tarika. Alright, so this is Sashel. We'll check out 0372094628. 0372094628 katinya ayan zan shere nzan pa haite zo jima pune dagbang FM 102.5 megahertz zone cheka abol go tena ka tinyanya dem so ba yuli abonna boss na de so ami lukma mo ka to kamya du gale sana lukma karbe wala afi boss mbo to wumda boss dribi jirna review nano ma vile ma beta mbo malafo danga dribi jirna radio man malafo je monitor kama fo je kola la so ma vile ma beta radio man okay kuma normal non ko okay okay allo to wumda lukman dama pa de pa yu ya pa de pa ni ya pa call ma kar yar ma no like the studio volume the belly down okay la nanyele okay to wumda ko chat technician yar mo we from it anyway I do my command pump okay anya trika amro ka tia ma jesu asa pe no kan jile kati kensa biti ko na ma le ta kam na te kurufra okay ka no ka fe no kan jile ka kan labra te burushi nta ko liro we ke kai ta na zo but ne ke ja kula yala prati yar ta anyway ko te mo changla fe yanda de prati yar te Ahmed Adam nda uye twashelo rumors ndanyo to mbono asla ko matuma Ahmed Adam da Allah shakira niko kanata nan to zongo tantam jina nan nan Ahmed Adam niko bi ko yi shakira yana kallo Lukman and then okay to wumda okay ringe personal issue by sorry no go on mami tiye le pa chanu din bisim okay that lengo naju yo soni and then ka to ko video shele ko men de on newa kana yara on ko yele pa sana tumbla on ko lan ko to da jabet en yele chapelo on da yele atin on te ora yele ba me bibi ke munafiki na le fu jana ma bibi ke munafiki le bela ka ba shab ko shab le bi ka to tuna le ko to shab le mo kle atin on te
Okay. And then me la fi sapulon yala. Look my home da. Boss. And yeah, me la fi sapulon yala. Ula go for idan shitwa. Oba ko to yo shitwa. Look one paya. Ayule abona dem solo. Afa huru mo nyansha. Afa huru nyansha azabe ula. Zamala la che. To wum da afa huru. To ma pompo mo kapazo jima ye progo achanga jenjanga. Kacha bo ba shawa zo ku sono perfect. Okay. So tumbor na sono ba se shamba ma. Okay. So mpo ya papa mbo na cheka tumle sang. Amin. Kanlezo. Te gba po ya pam ka pai agba cheka abolgo tena 0372094628 na 0535108838 0535108838 ka en cheka abolgo tena ayule abunna oh wayo ayule abunna chi hello ayule abunna Ayule. Okay. Nasara kabun na nyashao. Nasara janda anto juhu aku kwelma atete. Okay, an la bwel ngombe chong ayule abun na. Ngala rapa juna chalo. All right, so Chahama Bashia, I don't know what is happening. Are you abuna? Hello, Nasara. Are you abuna? Nasara, who call my dollar? Okay, to put a pump capa. Are you abuna? It's your onga. Nam. Tola. That's all. Aje Now you go. Lord Jeff mbaya. Oi, Lord Jeff. Karchoma kaula. Arazo. She solo. Kabanga na kritika. Na ozo ke to abehe. Mama ndi ko program so. Benye wo we to awalo ko. Okay. This has been one of the my best actresses. Wow. Bro to apam. Wow. Heroes. The one who na mambele chamshe polo. Wow. Now on through shao as a student of psychology, which I can use. Okay. Also, unanza motivation speaking poetry to amani. Wow. So yania, we will pam on the chamshukurma. I'm on to karma kasabe. Okay. It's never too late. Going to improve upon open man. Wow. Once one acting with mama. So my advice to Katari, she can keep on even up air into ABCD. Go to improve upon open man. It's not too late. I interview at the Changaven Young upon. You are the only teacher on the radio. Empire. Mama, I'm an indigent. To the Bali movies come and wunda. Okay. Wow. I mean, Mr. Ahmed Razak. Mami, Ababu Benman Kunyalo. Okay. Ababu Bloodma. She should keep it up. Okay. I'm fire pump. To be fire pump do Arpion Lord Jeff. Are you abuna? Sana. Na. Ayola. Na. Mkwen ka sahihi mapa. Okay. Sama peso masa sa ko na maya. Kama misaza kumi saida biya upolo la upolo ma. Dem solo dezo ka call na. Bari inde pala sel ba kale chang zimbiane. Okay. So trenda sanda munura la shakira na ko sai senyo ne ka chang tilai saida ka saida sa tunye o mi sa tanra la yina. Okay. So I decided na uni kuchiro chite. Ami. Yo bambia hopa. The fire. Ayule abuna. Uy. Ayule abuna. Ayule Mohammed Kambona. Mohammed Kabuna. Betul. Jande Juma yitma. Mbanda. Nice.
yan kon pula shi ma ka pa okay kale bo araji yan an to wum da ka shapto yar na o yila bambla pulo no yila be na nun ko na kan diam bu nya mi wulan yar yal ma okay dan pa ai nan ya so dan pa ai kan dem bo ai o yiri yan yisakir le zo nan ba zan pa katanya ko sun bo nan bo la ban sha sai zan can kwashin ko arma to apulo bo la kwashara okay تبعيا أيو يلعبونا نمبر وارو كتب ويبوان زعملية تعالى بو سمعيا عدو قال السان لنا هم بوانا نبقى كوريكتونو ليشي ما نربع تانكو كول ما ننكيلو نسلسلني سواجيا نكيا نسلسلني سوري wanda buha tula buha sa عدو قال السان لنا no ne lapsil me ya oh no wa puma first ma first no puma po تبعيا وي hello أيو يلعبونا أفسر في التوم ده أفسر في التلفون أوكي أفسر في التوم ده كم قد فاعل زمان نبرة شانس نجي وتبقى كفار الله سبحانه وتعالى أوكي كم يسوي تسمع عن البعض هذا آمين أنت كيندنا كتيجي يجي آمين Agora nós vamos fazer dela na praia, okay. Não se quer fazer um só dela. Ami. Salam alaikum. Wa satullah. Ayu ya'bunna. Hello. Ayu ya'bunna. Mo kan wannan. To wumda ayule. Ebi. To wumda. Ko yan fusa pa. Kaliya. Mo pamni ato shi ko son ya to amma shi ma ta pa ya kan kafi da zo oyuku ogun kan kyau. Okay. Amma wani kuma ta ce da ka man biziro ya ga ka. Okay. Okay, tapo ya pam kapa ayule abunna. Hello. Naam ayule abunna. Naunde sogo. Ami. Afaji kalar gambon. Okay. Poma ji avye yalangatma. To. Yalmo nan poro. To. Na on nga barkano. Ami. Na on pamo banson. Ami. Kanu barkano wo be hapone. Ami. Yachi wo be ma nguna nga samba. Okay. Na on nga barkano. Ami. Aji ampora. So naunde so. Ami. Bo tapo ya pam kapa chan su ya ka tizare boys ba ke kai kana tinno zo Facebook nam gbazasa kanya banyan zan shele nzan ntete. Okay 43 cha tizale 45. Ayule abunna. Ayule abunna. Tuna yira kan bora na. To ma yule. Ayi munira. To wanda ma munira. Yam suraji ya kapa otan. To. Tuna wani sablara. Ami. Ya won ku ya sharkan mazaha. Dan yala yala malaru zuwa ce su'ulu bi shaka min yala su. Ta su'ulu. Ka kakko na wanzan. Na wani yin ta sana ka ta aksin. Ami. Kapa ni anzan shele nzan pahama. Ma na so ya pam Sadik abela gurugu mpo ya pam kapa anta haku jumtam personal lines o cha ansuha mkutula nkpoe bolgo yaha kata kanati kwalkwale vage tian kamna ti kar messages kan labna ajia sane ka tibahazan filma ntoe nti nage anta halhe ajia kasun yalne de nyin nan saha program ngo ta ngo sahaza tannan be boasen ban shela da ka ku reserve last minute ma nan zanta ka ta di amfana sanem. Alright, so chat kana Facebook tinyanya Mohammed and was the use okay Mohammed ndenya la comments ma te woro bo hanbo zoka ti nan the interview ma ka yila mer background dem solo. I don't know whether you are new to this program. Tarana ba pile ma recording kuraka termierma, and that's how we always do it before ka te pile. So we are professionals here. Ka interview ma dabala. Selfo samate and good evening. Tepa pam Prince Shaibu Danaye and good evening. Thankpan teacher. I always enjoy your program. Thanks for your hard work. I'm doing the monitoring from
Almighty Kumbungo Longubrongo Kumbung Cheshao. Send my regards to Hajia, but ask Hajia for me that her flame Yasmin Abarmaha and Salman who made it best. Aja Yasmin Puna Abarmaha and Salman where after Gorochi. Ngorochi. Bazara actually. Ngorochi. The lang kurgi zablo. Ka tumba Salman Abar ma pila yale. Mami Sharaja. Alright, exhibit Rasgantu and doing the monitoring inside by and wire. You are just too much when it comes to the nature of questions. My regards to Hajia for such a wonderful submission. Big shout outs to you, Exhibit Rasgantu. Alasan Abdul Karim, we are watching you live from Techiman. The Puha Pamka Payam Puchima Zatate. Kofi Alasan in the morning to you live in Takrade. Ampu Takrade Zasa and Zangtate. Bazo Fire and watching you live from Karga. Honorable Teacher Onga, Puhma Haji Jumai Kapuhe, Karga, Constituency Women Organizer, Hajia Madam Sana, Bazo Fire, Politics Nyeranzon Yuele. Mohamed Zakaria Suhia and Zakaria Sakwaya doing the monitoring live. Keep it up. Tapuhe Pam Kapai. The Moila Kader Latifa Senna. Well, good evening. My name is Latifa, monitoring from Fu. I want you to ask Hajia for me. Has she ever been married to a different man apart from her current husband? I'm asking because she mentioned Johanna Yile, Dabokpa, and Kuku. Oyanani Kabra Wumso. Wumso she dem solo as the community she grew up at. But somebody mentioned Kalarga. Has she ever been there and on what purpose? The Moyila Abdul Rahman Adam Sana, monitoring you live from Banyamle, Darul Hidayah Islamic School. Your program is educative and entertaining. Isa and watching you live from Changle. Mahama Alasa and monitoring you, Teacher Onga. Zulaiha Adam Yane, love this lady. Tapaya, Mohammed Abdul Matin and watching you live in Accra. Mohammed Amin Migbayana. My name is Salensa Body, watching you live inside Kuku Tamale. Great program always. Tapaya, Mohammed and I enjoyed your program from Ababu. Fuseni Ibrahim Ivan and Teacher Onga watching you live from Kakpaire. I like your program. Mpaya. Mohammed Zakaria Suhia and Zakaria Sakoya. The flame, the Saida is Saida, has been moved to live with her sister's house. Eventually, the sister's husband developed interest to Saida. I don't want to gabble at the store. I'm going to lay gabble. This are flame shackles and Tama. And they are bra. But Achangla, our sister, you dance and Nico Otenong da Quarsi or something like that. Okay. And Salman was the brother and and vowed to stop it, but his mother was not happy with Salman. Saida put spiritual to her sister to go insane, and at the end Saida confessed to the sister. But Benwoko Zantama, marvelous that Zangma movie share. Atili. Kachentuun store ko Zantartama. Chentuun, but Salman so that character so that ko Zantama. Okay, so Ilyas Mohammed and watching you live from Bang. Mohammed Mustafa and watching you live from Bembila. Hajia, we are praying for you. Now, ne Palida Duam. Idrisu Abakari and good evening, Mr. Onga. I'm doing the monitoring in Gurugu. Greet Hajia for me and tell her to greet Alaji Ahmed for me by Sadiq Truthful from Gurugu. Sadiq, so I could drop a comment on Facebook. I couldn't do tam lines on. Esa Nuruddin Yana, good evening. I'm watching you live from Gumani. I greet you and Hajia. I really love watching her movies. She should keep it up. Tapuhe Pamkapa. Sizeless Don Yana, I'm watching you live from Bamvum. I'm Rashid. Salman Faris Yana, keep the good work up. Mbiele. Ntazochi Nambala. Salman Faris na Parakaula. Square Don Logic Yana, a great program by all standards. Big shout outs to you, Square Don Logic. You've been there since day one. Salman Faris na Pariana. Lukman is very hard guy.
ka hard guy bla on ko la pie bo shanga song to ma Tajuddin Tankwena, I'm watching you live from Kakpaile. My name is Tajuddin. Keep up the good work. Abdullahi Sandu and Abdullahi Sandu monitoring. Abu Arafat and good evening, teacher Onga. Monitoring you live in Canada. Ampuhe Canada Zasa Nzang Ntete Abu Arafat. Bazo fan watching you live from Karga. Honorable teacher Onga Puhmahajia Jumai Tepaya na wuni Chiela Ntiti Kagua Kachi Ninsele Sangara Ami Zulehada watching you from Palisi. Suleimana Ibrahim watching you live from Bale Ibrahim Chansuhe Akazale te comments ma piango te sahama nyela ben shao don kule nchang pam ka ti ankana ti onkwale vague ti jima nya labla hajia sanna ka ti de te zanti dare zama zanto aja bo hashal de bo hamenta hamande miel ma lab nyina ku krjia ne nan ce ko bo halane anyela wonya labsala ale de nya ngoma man column na nani ropam yolo ni o chelani sasene first of all o chani sasene wow so o bohaguma de lapse nyala wula mami tinde dir filama ande yala ye kama tamal ni besha made yala to pa dezo kande ye njenin che to ashanga ni zip okay karjala ndamle ya ya to ya anye Adisa Shakira onyala mapra okay amapra de pala samban mapro okay okunyala mapra mabacham jimbala okay I understand so mami muno daji tabana la lanyete be mangu nguna bombo no Shakira ngumbo mi la Adisa mukam mi okay so ben shanga den danan mazam mangu dawo mi ban ngunum balal okay amade din nang mala jibse pam kado yan la arnira katam de la nir ma ko chante bulu pa gorlot okay because first day in yidanma no nyama acting ma shi ulay nyama loy ba an lay second wife damle dal ko nyama blan nyama okay kayal manetin yi sinimani niman kam no jila mi saiki san braiji ne so kan kana te jinimani ashe lo dela no ko kware mban yar ma shi katam mba praji sana no kana te vol okay ko kana te vol ma ko nan introduction wo so maybe nirban da yar lama okay ama mba praji sada mi ni misame balaro okay kamisame mi no balaro kan ba mi no balaro ma nirban da balama okay ba yawa man so no tum da tuma katri ya stop play yim nirba mamma yan boye to ati ntele be kan man ka odanye ka stop ro okay nta bin yar shanganda fun jen okay ama dedi nyala dokuchan man ma permaten jinpi okay I understand okay so tamal yala topa tamal nama de topa now dressing ami okay so I thought I'm born on pahbela before ka tatasutuna hale samba nama tiyan yere out of 100 nato ya na nearby 60% baba mi wonya Adisa Shakira yes kaman am yarka yara Adisa so ai bo hanero pamia zanwote Adisa Shakira so wonda actor ma ne pamba mi Adisa Shakira mama ba Adisa Shakira bien ma kachi Shakira wonda actor ma Fati Shakira munyala ngidan tuzo pa okay be Adisa Shakira muno ndatu na be mama parambala okay so tamal ni besha mandi jeri yeto ane because I yarla the dabsa mana be ma parma mama midi yamangle okay ba yeto anu ku chen ganda yelma la ngumiri yelmangle so no kumale ta shala mbon fanga dana nyasim chata kanati inchi yeto ashel puni dan very very important mtaha do yilla na nya kate gahnu bola yon ka atu nyesaha ankana te jine nta te anto kusaha shele ka kana te jine program ngoma de malbuka ta na te gbata opportunity ka gbana to zangle nzandi amfani yelya kamana anyela ne boso ngomale movie premiere bondale nye premiere ma month on yel 31st month 31st okay ya rien premiere bikwana
bambal ho shall dundong man pikona dundong man katsena okay so okay so afresh nye ngon direct la movie ma ko borna kana kamina afresh pour hati yot afresh kawla onga aji afresh blend di filo yi se yidu nye security zan yo yi Impiani kan ngulem bala teacher so teacher ma afresh the movie Nema wula nyele nyene sabka directi wula nyele la particular movie moma Nema nyele film share that okay njela la life kind sini ne pila hal zungo be piena zinguna ha alhaji mama confirm yes wow alhaji ngona misara zaka okay lala sini woka ora lehka chang one of our sister stations the parala yo wow o mama nira nyora na kai wow na photo ma na dina de piena jenge wow so ay yalla la sini mo ba yeto aju wula ka yalle ni ma kunya la film shele the store ma the kara sasar amle pawa okay kama like aida ninja shele okay agbara changni on bora shele make sure ka bin okay so hat my dialogue shele film man kan ye pa na pa do yi shele mi yalla hal shele on zambi yida okay domino ku bor shele pa ni nyala jilma on bor shele ka nangle on ji shele ka ban nangle so la ni store ma kaman ba shangan nangda ka doma bu bor na pa ma bipi ka pa ma mi bo wondo to katinye yalle karwe ze shi duma sivo wow o mi pungo na menjaji wow ka chante twini so katinye yalle duma na sivo bi ku sivo shi 31st aje cha an labna yardayan no premier ma yardayan no pikona karen pikona tamala bi bon saha de dolanyiro ma dang buna dinyala tra dang me it is at starting 10 polo zati yin okay because one tang ni premier beto na yon ko nyele ya so demi ma mi 10 kamane jone kula jisuna yin kayeto ave ma dinyala wo time kai sam je lo kaman to cham yeah so tenan be jam the time okay those tenan kunan la me 8:30 to 11 kaso ibo no rakana wula ko yanno director the nyala by invitation okay but mala limited tikis kamater le sitre ne ro pambor na brakati so invite ma ton ko to tarso kama okay so ten nang la tikis be karmen nam like the man the sa biel fun ku tikis ban na kunye first people by a new movie wow so karanye 50 cd 50 cd okay so an ku board de shele so la namba mati ku kwala na de nama wow de nama saka hu ha ki re bora wow kampo ti bora tama wala ka ti ku kola fresh okay anti yar ka so nya yongo ma nya fresh aborma piaro ka lero aborma mo mamma nya stars na ma yi kampa mpagbo ma aborma piaro ajdu ma mi manager nya manager 1 o manager o director asia we ko po hana asia fresh piara che yeah alright so anto asia bo pon request nyin number cha anabu hayada biane anzanti ana zante fami ku zante man number pum jala fahanzo ba ai le no ko har hijab namma number man ka number de bay do kon kunyen number okay so man number pum jala fahanzo so akula mbole akucho TikTok TikTok number pai okay mai yara mazo be mino ku bara tinto number de ka no problem nyenne decide sham no manyine yambole ma o de lampunya na business and moving on my manzo maybe so to bore tickets ma yeah tickets ma wona share ku dan because some be inviting your pamma so laden man ko na be lan kwashe all right so number ma before kan kana ka fresh ba bolo number ma zante number ma nyela wula nyela 0246 28 0434 0434
an la ko la yim 0246 28 0434 aji jumai number man bala adinyala borla tirtima be akul borome karanyala business yetwa anto boloke ipo hayuta ba afresh chat kana sane number ma so katumbe kan technician ma anta min basanda interview ngoma kam ngoma nda kula na du afresh chat kana asane number ma akubwara anto 054 66 74 711 la pole 054 66 74 711 ambo fanga no mama lele I was like never born and believe it because first dialogue ma donc ko kala de nya silmi donc first dialogue donc ko kala de nya silmi ka dagbal ma nai dole nyangna wow so lala dabselma tinyala banyan pena ante support na on yikono namna kan suhre ngun kan za habi sambane ka unity be ka wumnate you comment me you bolsina wo he kamane enyala ne vosha bambor on piata shama ngoma ka tian nan motivate ba remember na tikisma daba galsi ngoma wa be nan la ka te da pena hu ha be nan la tikisma biela kala la biel fuma dende kunna de nama babla miyan pahshel de zo kpangma ka agbaza nan wula ka abu ticket ma shi ndiga dene kara piena Pikona Gardens and tap song haji jumai afresh una tebe tap song haji jumai ka tian because so mi ayon papa da ya la akem na act Tomam je film wait o play afresh dele ne ma Brian na bang nang ba patpiam na so apatpia ora do watin lehnje somewhere to awada no yamang en plan male yeta abdul fashal nyala so na me yel no ngumbe in kanat lehnere yina ko da ngoma nguna tenabe yelena denabe yina okay shela amidin yina gbabe shaku kana because shabon borne be dele be mini yen dele akutu yele tenerba yina okay wow ombon fa da zo na ba kana tlehle da kakar yina ka da partial de ten yina gba yu gbal nyanga na ba da zo this is the output frankly speaking nin ya trailer ma da man da gba na sini nku ma jire the last time that I seen da praise movie share ka yel kamana na jinyar pe nin ya ngoma trailer ma ban pabga man ka mu chai frankly speaking nka mu chai so as on some maratona yel ba for hanzo nyen ne so be intila nyerbo opportunity ka ban to tap so because to kula na film okay so as juma cha imagine bam dot Facebook cha ankara as juma na wula kan yan tap so movie ma so nta min masa yala kin ba stan zante zuhur gbaale taba ka gba shawara as juma cinema ta gba mane ti support el mawud 2000 Ghana cedis. Ba nutama 2000 Ghana cedis. Asia marba poara. Daba poara bo. So gbanan. So encourage la listeners maza especially bambe sambam pulo panga ya imanga ki tapson. Hala batu nye Asia number ma ven yalanga. I could text ma. Nyala ngun to text number ma ta ka bolo ka tapson. ay mal sahana kana karaka ta tabson ami ka sahanto ku tabson fun ma zo donc kulen encourage ba ji akwalan pa zelon kom na amale sharos nati ka te chapse okay manukum male mpalan pa amra ya duru ngotama okay nukum male palan pa ita shen nyala nku pour la te industry ma pamba ma za okay kapuri radio station mo isa hanan banyine na wontam letuni okay ami kakuchetam kache katabjel tapchan katanga ami mpuru sonlan chanlan yanam ajambor na number shatma malan yila sahama na kanada zo katbe pe yila ma yale zo technician bama na sham ngmala la part ngoma karapa manager asia zo nyala te duwo te general manager
Manya we and Daka said, "Well, sooner come. I'll meet in Yarsoba. Manager do all. Manager do all. Mborna yile happy birthday yile te manager. Ka ayil na ka yilo kaman a premier a borno o da cassette mata. Then when a musician. Mbona tza yile. De afresh yile manager ko te afresh ka bra. Ne yile de tuno bakra be ko harmonize. O mi harmonize bona. Ami. Okay. What de katala ne yile. Okay. Tatichama. Tatichama jia. Happy birthday to you. Zanaya. Tian lab ma pile. O yule Yidana Solomon. Yidana Solomon. So he am fixing ma yila mana. Kaya to atichama. So yile ya birthday yila zante manager. De anna ka zan amal message shele. Zampo ho yila mazo. Okay. Happy birthday to you, Abakar Mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Abazan yulma pay. Happy birthday to manager. Manager, happy birthday to you. Yidana Solomon, Reverend Pastor Yidana Solomon. Manager do all. Manager, I share on the invite now. Nazana manager. Unko dola tankayero. Okay. Topoya pamka pai Haji Jumai Damleka to woman to table a fresh one on Yalangun channel later part of the program. Topoya pamka pai Mohammed Nyalangun na Bohana on Facebook. No which movie is that? La cinema yul bun la Nima cinema de yul ninye shere mbara dezo pamwa manka agwaza bu de shi kadi amfan beka arakanati yulle 31st of this month inside Pikona Gardens pe ka saha yan sa'atati ka te popam ka pa